masters of the talking pictures. Yebo mnakethu. Hey ivile lenzaba. Hey yona ibebhlungu manje ibebhlungu ngalokuthi lamaphoyisa athi angambamba besambulala bekuhle lokuthi bambambe bekutaba kuhle kakhulu ngoba lokumbulala akasidi akasidi ngoba akuka reverse lokuthi vele waba rape labantu solokumile noma file konje solokumile kusiteni ke lokumbulala futhi ke lemthandazo wasekhaya uthi nasithi kasinadono siyadikhohlisa neliqinisa likho kithi kodwa nasivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile kuthi utasicolela konke kona kwethu pho kwathi bani ke ukuthi yena bheki bekangakavumi uNkulunkulu waxolisa mhlambe uNkulunkulu wamcolela babulela umzalwane enyalo uNkulunkulu asamcoleli emnakethu leyale ntombatane le version live kahle basi lo ntombatane uvele washayeka phasi nakeva ukuthi nakeva ukuthi wafisa mbulele yebo bathi nasekaphapheme ambutile ke kuthi yini lokubanga ukuthi uqaleke sikutshela nje abayithi mnanzi kangaka ukuthi lo mdlwenguli wakho sofile bathi uvele wabatshela ukuthi solo ngathi nhlo angizange sengibuve bunanzi lo njengalobuleka ngivuswa ngibheki ngisho batali bami abazange sebavise ebunanzi lokunje nase stole imbala akuzange sengithenge into lemnanzi njengala le What nonsense is this? Yile nto yoyindako la. Usubuye emsebenzini, kepha nje unemhlabana nhlobo. Wokumhlanje ngicelethi. Usebenza njani ulele ngemhlanje? Umthandazo lo phuphuma express prayer ngoba ngiyabona ukuthi singaNkulunkulu ukuthi akuside manje. Shit, ngicathandazelwa nguwe mina. Wena lo ndlula kasengo. Nenela lo mfana. Kwala lami samngehlisa la kade ngikuchazela. Ungangithathi ngedlame mina ngemuhle. Unginelela msilima nalo mfana wakho. Awumona sibengisidawe wena Nkosi. Busithi mina ngalokucabuzana nomasaka wakho. Nyelo sonemhlabana nhlobo. Ngiyaxolisa. Isipenda sharapha uzuxolisana ibinzi. Angikutsheleke wandi mina bengisida wena ngoba Benda Sport bekangiklema athi mina ngwakhe uthi mina nayisaganana saseselahlekelayo ecebile ungithatha njengesilimo uqinisile sharapha ndikhuluma nyalo ha usile too much nithenga siyacabana ngoba silima seningimi cha kwala ngivumele ngichaza Nkosi uma sengiphikile mina ukuthi akusimi ubese ungitshela ukuthi le ntombi yakhe lebe lemlahlekele beyinensombela lumini manje kuzakhola ukuthi akusimi ucele kufaka ulimi lwakhe la kulo wamlomo taste ever ukuthi ngide indvele insumbu afake ulimi lakhe kulo wakho umlomo naye wavuma
Ngivumile ngathi angafakela ulwimi lwakhe khona atobona ukuthi akusimi hayi ukuthi besicabuzana. Sonke lesikhathi sese kangaka. Yebo phela, angithi bekasolo ufuna le nsumpe la mlonyeni wami atenetiza nethi ngideke vele insumpe. Shit. Cebile. Noma sowugana, sowungase ungibhanqe lapha eNaspolo. Emkhathini wabantu bonke. Hawu Nkosi, kanti awukholwa yini wena? Phela sesendlula ku-apartheid, asisekho ku-racial segregation. Sekude ama-gentles sonke sesimajida. Umbona njena ipenda sengimjuda njengawo. Noma mumbi nje imependa still ngimjuda. Ngeda kudzabula ngemhama lembi kabi. Ungangifananisi nalomva wakho lo. Ashayani lapha Nkosi sitshelana emaqiniso ngiyathi ukuthi iqiniso libuhlungu. Uthi ungwana nesithi sharap. Shit. Awuna choice. Phuma kule ngqondo yakhe kubuka libali. Mina angichwensi. Yonke insipho iyawasha la kimi. Noma uDaniel Gongolo liyawasha. Noma iPowder Top iyawasha. Noma nsiphoni yonke iyawasha. Ngisembathwa wanguku breakfast noma kanjani ngiJack of all trade. Iconze phela nkulumo yakho. Ngikonze ukuthi yonke pheni iyabhala. Noma ibovu, noma imnyama, noma ihlata iyabhala. Noma ndiya noma seshayina nalo liyabhala noma seshangane. Nami ngiyabhala. Sharap into ubhalani ho? Bengakwazi icebile kusikanzi nje. Sale wadi ukuthi vele nginenhlitiyo lenhle. Wena ubulong lokuba nemuntu awusheshe ufe ngalomona wakho. Ubo wadi ukuthi la kaphuza uphuma. Naleyo mfutha iDaniel Gabha yawo ifika ivamba ukuthi imvu. Awushi lo mthombo uhlala icicimi yageleka. Usaphila kahle ecebile. Ngiphila saka njengembili ecethekile kuphela nje uthi ngutshela iqiniso uma ngithi la kaphuza uphuma wena naka yakho shift iyeda yakho itheni hayi ukuthi ngesikhathi seshift yalomunye ulibala kulunga uyahlola ulungtani siyede sakho sikhathi nguwe phela Sipolo lofaka inyawo lemfena waletha kukhathatheke emkhathini wethu musa kumphoca lomfana abantu hawu ngumane abantu lo yes awadi mina kusilo ishayila akayosi naloyo sila akayidli bese kuthi yena lo idlile udla licala yes sharapenda you don't feel sorry ngalolo wena ngifanele ukuba wamagago ngibone ngithiwe gudu ngomntwabo mcincinini ngoba vele ngumcincinini ngikhuluma ngemcincinini kungako nje wena unemona nami noma kuthiwe ngiyimvudlana lencane ngumkhemezelwana ngingathi khemikhemi kuyena thank you sangenele sengibonile ukuthi awusaphile enhloko ngingaphila enhloko ngindvala yini awathi ukuthi ngifale iphile enhloko nayo lengageza yeke manje samba sona simba umkhosi singawulala ungibonga ngemsila njengenja sisanza kukanana wawuthunze ebusuku nawulele ngimi ngangibhule ematolo ngikugolela bophuwe ngikugayingela labe ngikudlisa abahlata yini lokho phuwe lenze selenkulu lesidudla inemanoni ayindizi ngayigolela nangu cebile ngiyona leyame lapha ngayithathela phasi umbona sekamuhle sengimbanga nawe ngilenzethe ngame lapha ngaphuwe kwaphela nya uthunza ebusuku nakaleli yini la manga ngithunza nini ha usukela saganana angitange sengifike le engabeni live ngamanzini angitange sengilithinze leli khekhe bengigcina ngibeka sandla kodwa namuhla sowubolile phuhlu awuboni ukuthi nguwe lolo libele phela lubisi lungabula ngesikhathi selumnanzi kakhulu angithi libese selithiwa ngemasi wena ubolile very good thani sengingemasi lobunandi lengibobona sengivumisa lishana leli sengivuthiwe ngivuthelwe ngekhathi nje nelihwabo uphatha dlephi ngesikhathi HIV AIDS nawe ngathi khazi positive ngathini sewavele kolweni awadi wena ukuthi iBhayibheli lithi Jesu wathi umuntu lofuna kubona insuku takhe takugcina athe siphambana amlandzele ungenele ngaphi wena neBhayibheli phela le HIV lokhuluma ngayo ngiso lesiphambano angithi lesibhedlela nababhala lo positive babhala siphambano uma ngipositive uchaza ngalokucacile ukuthi ngizendleleni yesiphambano indlela yeqiniso indlela yenyaniso kwasho emachotho umubi cebile mina nginengcobo yaphakade umthombo lomngashi kaphuza uphume umqinqinini lalela la uko konke lengakhuluma nawe kusukela emuva nasiganana ngithi gama lami bele emuva futhi cebile ngangikuthanda kakhulu futhi ngasho kepha manje ngithi gama lami bele emuva nako konke lebese sikwendile ngithi mhlaba kababe wogqibe nami ngithi mhlaba kababe wogqibe futhi
gama lami kuyele emuva angisenawubhala. Ngabe ngumama ngethethi esanalwa Nakubeka mina ngafunda Tifunda incwadi encane Ithandaza ndobuya nina